1 na 1, ovozможено od Golden Art, dom, не само стан. Имало исто една ситуација, не знам дали ќе се сетиш сега, кај што ви влага девојка у екипа, влага онака, и после тоа ти ја гледаш девојкава, појма немаш, си ја оставате да тера. Арно, а после доаѓа да ја барат. И вие појма немате кај. И малку се тука станува тензија. Ja, pa dobro, bilo je ti neki, obično u ekipi neko uđe, ne zna ko je, s kim i zašto. Dakle, tako bilo je toga, ali pa šta znam, kasnije su se, ne znam, braća javljala neki, tražili su djevojke, jel to misliš? Da, pa to je bilo onako strah. To je na turneji sa indeksima bilo. Znači ti indeksi? Ja, onda su braća tražila kao sad će da se svete, da ovo, da ono. Pa svi su isprepadali, znaš. Na kraju su našli djevojke i onda smo izbili iz, ne znam, da li smo, išli smo iz, na kraju smo došli do Novog Pazara, ne znam, Priština bio Novi Pazar, pa smo onda se pojavili. I onda Đaro, da bi razveselio grupu koja svira indeksi, su pratili mene i imali svoj program, onda je Đaro napravio, uzeo jedan hamer, hartiju i napisao djevojka je nađena. I onda, pošto ovi su svi u strahu da ta braća je tu koji traže svoju sestru, nije su negdje s nama, šta ja znam, onda su oni tako u strahu, onda Đaro i ja odemo na balkon i on napiše djevojka je nađena i mi mašemo s onim hamerom. I samo vidiš pokojni Davorin Popović, ti si mi bila u svemu naj. Jer je djevojka nađena, sve je lagano.